tu masangla chakan achun video clip khat ahung viral chu in modi wa hin phat khat laya jisu amata in tuipi chunga lam anazot na galili dil thisan banga ahung sane ti video clip khana kun anaki muina hi hichi video chu gang ta in aki the thang jengin tourist ho ahi in agama cheng mi ho ahi in ni tamta alung kidan sai na hi hiji chun mi abang chun tauna amangun abang chun a phone ala daun thilsu chu a record daun hichi thilsu chu kidang sa ding ham ahi lo le ti za ding ham a hemo le un hi hichi thilsu hi dang jong akidangin mi lung su boi khanin jong apangin atui pi mong hin seido nom anei hitingin akilangin a hi Jesu in hui pi le gopi ki tho ana phothip namun tui pi chu tu hin atui pi chun ama akona ipiham khat a hin sei pi nom danin akilang tai na hi a hi le chitil so hi angai na monga thil so hi dem a hi lo le pathina kona thil hung hlung ding khat to het sa ma sat na sign khat to a hi jeng dem chutia sign hi dinga a hi le koi hoding pena hi ding ham a hi lo le ipiki sei na hi ham ti ho I het chet mongo hinam ti do na zat zat ho hi tu ni video hi hin sei di wa hi hichi video akona hin beleu chun atui khu asan mong a hi ti aki chi na hi ni sa in a hin kho a hi le atui chu zutui asan ho bangkhon akilang a color chu munjo se na ki bangkit pui na hi adon namun lam ho achun asan dan a all zemin atui thu na lam zem ho achun asan dan chu asan dup le avom thimin ache kinin mi khat tawin atui la chu color san khat taw asun hiding ham ti jong hi gin mo om kinin hi atui pi pam chin ho achun tui phun asan ho chu ada hlain a hin la hi ho chu gang ta in amang pai ke jitan akom la vela hui kinung ho jong chu iti ham I hailu na a hi le anum thelo khat au me tin akoma thilsu mu ho chuna seyun athil dan chu amu wa a het wangun a sei do jeding dan a he thim thei pu ne hi scientist ho seidan in hi chi hi tuila algi zat khat Bryococcus bruni giti ho hin a hin sim do a hi ativin agam weather ho a hi na ding banga lowa ahung ki khial ho ting le hi chi algi ho hi hata khangang wa ki homza abayo a hin hi chi ho hi blooms ti injong a ki he in am ho ji a hi atui hi a hin san sa ji a hi ativin a hi hichi algi blooms kiti ho hi ki khata hi in adi sena galili dil laya hi banga tam hi ki mu khalo hi a hi le hichi tui pi hi mi he lo namuna ga tui kul neu cha jong ai puin tui pi thing ki pa na thupa to ki zop na nei khat hiya hilai mun ta hi jisun a sei zui te anakowa hichi muna hi peterin tui chunga lam anazo na hichi mun na hi hui pi le gopi ki sanin jong ama thu ananun hona hi hizi ahin atui thisan banga ahung san hi vetsa na khat to hiding hamti hi ginmo na sangta mi zo sin anei chiwa hi science lama ata sandanu le ahet danun thil asu na ji le asu dan ho sei chin ta jong law mi tampi in do na asim jingun ipidinga hilai khel khela hi a hi lo le ipidinga tu phat khel khela hi ti hon do na om jingin hi science in ahung ki sim do dan chu hil chin na ma jong le athil so zawa hung su ding thil imacha asei do kit puina hi a hi le chi thil su hi le sin adinga tui thisan banga asan asu na masapen jong a hi di puin exodus bung sagi chang somni na khon jong musi le aronin pathin thu anun hona pathin sei bang banga nail vadung thisan anasu sa hon thu akimui na hi hiya chun vadunga nga zo si athi in atui anam si in don thei a hi ta pui na hi hichi thil su chu angai na monga thil su ai puin farawa dinga pathina kona thu thot gi na hi zo ai hi hichi thil su zonung kum aza asim zonung thulhun tha khangin ngailu zonin patmus tui kula gawa thilmu anein tui pi ho vadung hole khalai jeng jong abona pathin thutan na to kimana thisan asudan amu chu revelation bung som lagu chang thum chang lin a chu kimuding a hi bible pumpi a hin tui asan su kiti hi thil khat vet sa na symbol khanin apangin asan kiti hi in kho vet sa na khara hi in gina ki het na color khat jong apangin hi vadung a hi lo le dil ho asan ahung ki so ji ting le hechimuna chun thil a ki khial kho ta kharau mi ti het theinan apangin hi a hi le tunia isayo thil so na mun hi mun chom dang mai mai hi puin galili dilin jisu in anadam lo anasu dam na pathin lengam thu a hil na mun le thil ki dang za chom anabol na mun chu hi hechi dil tui asana ahung umdo na hin jisu thil ki dang bol le ahung hlungding anathu sei ho atha bena geldo sa kitna api be te dingin ta san aumin hi
leisit khang chu sim hi hin vet to pe a hi le pathinin leisit a thil sim ho hi ama thu pule le athu sei do ding in anamang chaji in Joshua pha line jong nisa anadin den sa in a asi mangin Jesu pe na ding mun a hin ko mu in Jesu thing pela a ki het be achun mu anathim sa akinin chule musi pha lai ho le adang dang ho a thil kidang tam ta anabolin a hi le tua Galilee dil tuya thil su jong hi mihimte pho kha na dinga ko na khat to a hi khadem ti hi scientist le science lama ta sanna nei hon wang hi chi hi algae blue ma ko na su mai mai hi atiwin a hin la pathin le thagau lam thu ta sanna nei mi hon wang aphat le aji ipiham ti he do ding atup hleu na hi hilaya do na lin pen cha hi le ipithil su ding ji hiding ham ti se cha hi point ipije a tu phat ta a thil su hi ham ti hi echi Galilee dil tui asan do se hi thil kidang su hi point vanoi pumpi ahin thil kidang tampi ani se ina su jingin Bible a gau thu ki sei ho to ki zop na nei thil su jong atam ta in a hi hilai hin hi chitabang thil su ho chu neu khat vet sa anaga pileu han akhat na Efforts vadung hi phar khat laya chu vadung len ta ana hi in a hin la tu hin akang zo pai ding in om tai na hi Revelation bung som lagup chang som la ni na akhon ichi vadung akan ding thu hi akisein ichi bang chun tu ni a hin satellite akona alim kila do na ho azong ivet le Efforts vadung akan hla dan ha ta in mu thein akilangin a hi ani na ding in ling pi ki ho leisit pumpi a hin ling pi ki ho hi a mun ma jing ta in Matthew bung som ni leli chang sagina akhon Jesun anasei sadim dimin ichi ling pi ki ho jong hi leisit ki chaina ding anai tai ti het na hi anati na hi athum na ding in thilgin ki dang ki za sumkon gin hat ta banga thilgin khan hi khopi chomin anaja jiwin ichi him khut sim ho akona thilso helo a hi jein scientist hole miching mithim tampi kinil nan ananei jiun a hin la ichi thu a hin Revelation bung gi chang som lagum na khun thutan na ding to ki zoma sumkon gin ding thu jong anasei kini na hi ali na ding in van lai zola sign ki mu The Northern Light tia ki he Arctic langkaya bo ki muji khu tu hin thanglam kaya konin jong akimutain lukbung som ni lekhat chang som ni langa na khun mel chi na nisa ha a si hole van lai zola wa kidang ta hon jong mel chi na hin pi ding tin asain Jerusalem chunga konin jong hi chi wa ho hi akimuthei tai akiti na hi anga na ding in Israel temple ki god na Jerusalem akhun Solomon that temple sa tha na ding in ha tain ki god na anei tawin thil thiang ho jing jong akigong chai su tain hi hola achun numbers bung som la ko na ki sei banga ki thlaina a man ding nol na be bong asan ho jong gun to hi tain hi chi ho hi mi tam ta in thim gau thu sei ho hlun na hi ti in asangun a hi chu jong le archaeologist on Bible hi thu ta le adi ta mong a hi ti proof na ding in Bible a kimin pha kot pi lui ho a hi in chu phat laya anaki ji thu cheng ho a hi in pathian ho na mai cham ki sim namun ho a hi in ichi thil lui ho jong hi a hin mun da on hi ho jong hin Bible thu sim ho hi adi ta mong ata ta na su hi ti a phochin kinin na hi mihim te hung khan chi che ding ki ti ho jong hi Bible in eina sei pi sadim di mo hi ta in 2 Timothy bung thum chang khana pat chang nga na khun polin ninu nung lama mi ho chu achi mun ama chang ding aki gelun alung kho un ama chang ki tim thei ai pu we tin an sei na hi tu phan hin veleu chun leisi na hin thil se ki bol na crime apung deu devin ki chai ti nei lawa gal aum jingin ne gu cha agu adimin hi che ho zo si hin Bible a ki sei thu ho to ki tu na anei na hi mihim khan to na technology jong hin I chan ham ta in a hin job be kinin digital ID biometric scan le global tracking system ti ho jong hi mun khanin ahung khom gam tai na hi Revelation bung som la thum na khun mihim te ata sa a ki het na mark nei lo ho chun cho thailo zo thailo ding ti ki sei imu diu a hi ichi thim gau thu sei hi hung thlung chet wang cha hinai puin a hin la a system a chi dan chu tu din mun ki man cha na ho jong hin a hin ho pa zo hi a hi le hi thil su ho zo se hi mun khanin ga gom khom leu chun tui asana ki khela Efforts vadung akana lingpi na sata ta ki ho a wana thilgin ja chum akiza a temple athum chan na sim do dinga ki gut na le mihim te ki pun khom na society a hi su na ho zo se hin Bible in aina sei pi sadim dim thuga an ho chu ahlung a hetai ti mu the hi echi ho hi angai na thil su mai e tapuin thiem gau thu sei ho ila owa ahlung tai ti mu theina limla khat tabangin apangin hi kum aza asim sung hi ta san cha te ho in Bible isimun
hi chi asunga thu kisun ho hi iti hung su khom thei ding ham tin ilung dongun a hin la tu hin ila mong mongu ahung hlung tai na hi Matthew bung som ni le li na achun Jesu ama ta in anasein hi chi thil su ho hi namu tengule aphan cha nai tai ti heaven atin hi a hin la hi chi hi lungling law na ding a hi puin kha do na dinga ko na zo hi kin a hi thiam gau thu sei ho gui hlun na hi ki gut na inei diu a hi in ki cha na isan lo diu zo a hi aji chu hi chi sign ho hi ki ging sa dima theina dinga het sa masat na hi a hi abula chun Galilee dil tui asan akisun akon ihin panun a hi le hi chi thil su se se chu thilam dang su bangin akilangin hi zong le abana chun wan noya thil ki dang su adang dang phawep jong ihin min pha tawen cho ko na het do thei kha cha hi le phat nu nung lam mong mong ai tai ti hi mu chin thei hi hi chi ho hi pathin i bel na diwa ei ki ko na a hi in jing le thai jong hi lo tu phat ta hi ama thu khula ama a hin na ding phat inei sunuwa pathina kinep na ikimu diu ei dei sa zo hi aji chu polin jong pathin gam chu zana gu cha banga hung ding a hi anati na hi hi je a chu lungmonga yum jing na layu le ki go tup na ding phat inei lo diu ti na hi a chaina do na nom pen cha hi le tu zan hin pathin gam hung thlung jeng tale la to la in ipang na di vem ti hi hi chi thu hin ngai zo se pathinin phat thei na bu su ke han lang tunia dingin hi chan chu hi in tin video kina ki mukit dingin na bonun stay safe and stay blessed.